Važno jer je to i signal za strane investitore. Važno jer je to garancija stabilnosti i predvidivosti ekonomskog i privrednog sistema. Važno je jer nam to omogućuje povoljniji pristup tržištu od 159 zemalja. Važno je jer nam to omogućuje zaštitu da kada neka zemlja sprovodi i donosi vancarinske barijere i ograničenja za uvoz nekih proizvoda, da možemo nekom da se žalimo i da tražimo zaštitu od Svjetske trgovinske organizacije, što je također pravilno. Važno je, kao što sam rekao, da sedimo tamo gdje se odlučuje konsenzusom, da utičemo na donošenje važnih odluka. I da zaboravim to da spomenem, ako hoćemo u Evropsku uniju, ne možemo bez ovoga. I da nije Svjetske trgovinske organizacije. Pa ne možemo da uzimamo na kašičicu ono što nam odgovara, ćemo da uzmemo, a ono što nam ne odgovara, ili mi mislimo da nam ne odgovara, onda ćemo da se inatimo jer nam to donosi političke poene. Jer ovo je inačenje na našu štetu. Niko od toga nema štete, osim nas.